بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد ما شما يه پنجاهمی درس بارای سیرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مردم هر ما شما رسول الله صلى الله عليه وسلم ندیتا آی گوما زندگی نکتا فباید ما شما هنچو دوستی ببی آی سیرتا آی زندگی آی طریقت حیاتا چی کتا نکتا چی دوست بیتا چی دوست نبیتا کجا جهاد شتا غزواتا دراهین سفرا اقامه نمازا ما شما کوشش بکنه بزان رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگیه فسیرتا ما شما رستن کجا سیرتا رستن کجا جاگاها جنگ بدر غزوة بدر جنگ بدر خلاص بي مسلمان انتصار بتا هني رسول الله صلى الله عليه وسلم لوتي دركه بيچ بدرا رو مدينة يا سيروج همي جاگاه مدينة بدرا نشت همي رواق وقتا همي جاگاه كافر بار داتا همي چاتي بلاهين چاتي هست همي چات توكي دور داتا چاتي بار دا رسول الله وشتات همشان كرا توارجتا توارجتا نامي توارجتا ابو جهل نامي جيبت عتبة نامي جيبت شيبة نامي جيبت أمية نامي جيبت درستي توارجتا قشتي بئس العشيرة كنتم شما من قوم بتجي من مردم بتجي من ناس كتير مردم بتجي من سياد بتجي بس شما هنشين قوم بتجي يعني شو مين قوم بتجي دشمنی قوم بیتگه شما منا دشمنی کو درآمدا منا دوستی کو شما منا گلنیت درآمدا منا وت جاگاه دا شما من سرا لوټه بکوشید ادګرا منا چه انتصار کو منا امراه بیتا فاني قد وجدت ما وعد ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ها ما گندگان و هما چیز الله منا گوشته حق ظاهره من دیما گندگانی ایا شما گندگای خبر حق يا حقنا جندقة وعمر بن الخطاب وش يا رسول الله تخاطب قوما قد جيوفوا يا مردم ميتي بتا قاهتقا ميتي كاب توكا شان قوم فايدة هبرتين وشتي ما أنت بأسمع لي منهم إيه شارتر چترا أشكونا قايا من هبرا فرسول الله صلى الله عليه وسلم واپس درات بيسر دو نفري راه داتقا بالمردمان بشاركنا مدينة مسلمان انتصار بتا يه جنگا انتصار بتا هبتاد نفر کشک بی چه قریش مزنی مردم هبتاد نفر کبزی بی اسیر بتا گیبتن ته بستگن ته امراه کتا ودگومر وطا برن ته مدینه یا و کافر یتات کن شتن وت مال وت سلاح گیشترشان دور دا ویلکو بلی شرطر تیزدر بن تچگا همي هنگ سلاح غنيمات مسلمانا جماع كتام بورتان تيود قوما هبر شو اولي نفر رسي چه مكة كافران شو مكة رسي مردم هم مكة انتظارا هبر كيتين ايا محمد كشاك بي مسلمان كشاك بيتا محمد كابزيكو مسلمان جيبتا ايا همي توقع هستهني محمد كابزيكو تا يا كوشتگه همین مسلمان همی سیاستدان دست پاد بستگان کارنت مکه ها اولی نفر رسید نمن الحیسمان مردم درو جمع بتا خبر چیه گوشی خبر گوشی گینه گوشی چیه بتا خبر بکن مردم کجا گوشی مردم این پشتای اولی نفر اومد است چیه بتا گوشی مردم ترو کشک بتا که کشک بت نامی گرگ أبو جهل كشاك بي عتبة كشاك بي شيبة كشاك بي وليد بن عتبة كشاك بي الأسود بن عبد الأسد كشاك بي الأسود بن الحارث كشاك بي منبه كشاك بي دروها من مزنية مردمان أبو البختري بن هشام كشاك بي عجيب يدرو كشاك بيتان وشتاو درو كشاك بيتان وهمين چوك يشتر بلكي دست بعد باستان بورتان تقوى چیه بیتگوش ما نزانه ما هن چوشان دیته ما بیم میجان توکا کرد ما هن چوشان دیته ما یک بیم میجان کرد هر کس بیته چی مار جنه یا مار کشان یا مار دست پادم بنده برای هر کس تچی تونی بیته چی
همي ما هنچين چیز دي هنچين بيمي متل توكا كات ما نزانيز مرة تشيبي نا فشان شروكو راندا كم كافرات كان شان شروكو مثل قريواق شروكو شعر جناق عربي شعر نق وشانتي شعر شي وشان يجي همي شعر مردم مري رثائكو نا شروكو جنين جاك جنا سلوات كنا جنين درستم وتسر او تراشته سر كوتكو دراهن جنين او تسر كوتكو وتباشكه ديرتا يعني يظاهر كنا ما چيه ما ساك پریشانه شك جيه كاريه جاهليان كاريه اسلام تو كانيه وشير معتمكو هر جنين او قد ديرتا وتسر تراشتا كامل بتسر تراشتا وديم درو چانكوري باتشو همي سبب اقوشي ليس منا يعني وقت مصيبة وقت ليس منا من ضرب الخدود وديمي چانكو وشق الجيوب وتبوشي ديرتا يا وتي سري تراشت مصيبة واسطة وتسري تراشت مصيبة واسطة ماش ما سر تراشت كجا وقتي حجة عمره عبادت لله عز وجل ودعا بدعوى الجاهلية هنشين سهن هنشي هبر بكنا الجاهلية هبر سهن هنشي هبر بكنا الله رازي نبي كإسلامانية فيهمي هبرات هركس شروقو هركس لوغا ياك مزني مأتمي بي راندا وتا شوركو گوشت مردم چونه بلی ما مردم کشاک بیتگا هنی ما دو مصیبت یکی ما مردم کشاک بیتن یکی ما مردم کبزیان و یکی ما وتاروات کشگاین یه باید باش ما چون مکنه مسلمان قلبا مسلمان خوشحال بن یه هبر مشمه هبر همودن رو رسی نه بیا ما شما ممنوعه مرچی گودر هیچ کس مگریه مرچی گودر هیچ کس شیر مجان مرچی گودر هیچ کس نات مجان چون بلوچی نات گوشنم مرگ وقت یکی چین ممنوع مکه تو که چین کاربار مرچی گودر و رنده شما زیزیتی هم مردم راه مده و هما کبزی مردم گوشه هنی ما مجبوره شو صبر کنه کم مو وقتا یک ماهی گوزی رنده ما وقت مردم راه دین وقت مردم همه کبزی همودا پیسه و چیزی دین واپس زیرین فهمي هبره خلاص عملكو ياك شبيه ياكي هسته جهمي كافران نامني الأسود ابن المطلب الأسود ابن المطلب شي ساي تشوك شتهمي جانقا كشاك بتا ساي تشوك همشي جانقا كشاك بتا الحارث ابن المطلب نامتي الحارث ابن المطلب ياك تشوكي الأسودن دقدو تشوك شي كشاك بي इसी लोटी गिरिए ना लोटी में चे हमें हबर बिका बस हने अमरात का याके मगरिए शापनी ما साथ يعني गुशी सोब पेसरे हमशी गुशी ما अशको जनियन ये गिरे वगैन सा गिरे वगैन में चे नात जनगा वष्ट वत कुवरा चामिना दी वष्ट वत नफरी राह दाता बरो बेचारे मक्का इजाजत दाता गिरे वग बिल मौत गिरो दलास कम सार्थ कनो درات دتين جنيني وش تشي اغري وغن وش هوشتري غاري نا جنيني غري وغن هوشتري غاري راندا شروع خو غري وغ وش من ساي چوك كشاك بتم وتر داشتا من دل سوچگه اشي كوشتري غارن غري وغن وت هوشتر واسطه يك بلاهي شهر عربان توكا يك شهر شي اگا هسته ف راندا مدينه مردمات كان كبزي مردم همي اسير تاعت كرستا اول پیسر اسیر نبی تا اسلام توکا اینچو هفتاد نفر یک جاگاه اسیر ببی ماشمازان راه دو نفر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر کو کشته دو نفر کی بیتگن یکی عقبه ابن ابي معيط همای مکه توکا رسول الله صلی الله علیه و سلم همی سگنده رسول الله نماز توکا سجده بیتا رسول الله سریر کتا هما وهدي رسول الله طواف لوتي طواف كان رسول الله تيه قوتي جبت خنقكو خنق يعني قلت جبت هنشو رسول الله ديم سهر تريت لوت يه ساعة ابو بكر ات تيران قدا بلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ديريكا يه امريكو عقبه بن معيط كشاقا بعدين دقاكي هستا من النضر بن الحارث يثي شاعره هميشه قوشتي
شما محمد هبران گوش مداره یه قرآن دروگه مکه همیشه نش دیوانی عدی کو یا کرسی یرکو گوشت بیای من کرا ما ها قرآن من ها چه قرآن هسته وقالوا اساطير الاولين اكتتبها یه همه مردم همیشه گوشگن محمد هنچه شعره هنچه قصه شتا اشي نظر بن حارث شتا دقمول كان لهتي قصة بازين قصة ياده هر جاقا رسول الله شو قرآن واني مردمان تبليغ كمردمان دعوتا اشي قوشي بياي من شارترين قرآن هسته نا فأهميها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر كوشي كوشت ياكي مصعب بن عمير كوشت ياكي علي بن أبي طالب أمريكو رسول الله كوشت هميراها هشتا شاست هشت نفر سراتك راند رسول الله بحر كتا جيشتر كيسري بحر كتا هما مردما هما يكابزي كتا قشت قتيل وقاسيره تو فلاني كابزي كتا يشتيل وقاسيره تو فلاني كابزي كتا ها يم مثل عقبة بن أبي معيط مقداد بن الأسود كابزي كتا نا فأمريكو كوشت وشت يا رسول الله توش ماشي كوشت رد ما قوى بدل ما نكتون كان كافر شي ساكين سيتيس بالدار ما دا وش الله ترى غناك عوض الله ترضى نا فأذكر استهم بحركم مردمان سرا بحركم مردمان سرا عباس رسول الله ناكوغا فرسول الله قوى وشت يا عباس وترى في دابده وبرازات كين دوين برازات كهم في دابده ياك برازاتك عقيل ابن ابي طالب اي برازاتك وياك برازاتك نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب يتوي دوين برازاتك بول تيسرين تو في دابده وهانت ياك حليف تو ارته وتامرها شي هم في دابده ايش ما 4 نفر قلت يا رسول الله هربا مدروسنا في دابده هر نفر 4000 درهم يا 400 دينار ما چه زندگو ما هنچو وار بون بدبهت بون وامدار بون گوشتنا هیچ توار نبه تو بدبهت نبه عباس تو ننشته تو ام الفضل همه الوقیه تو ام الفضل ننشته تو قوي ما هربا ما بلکه شتون بلکه من کشت ما کشک بیتون نه من پیسو یه جاگاه من چیر داتگا فلانی 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 بده من چوکا نه فرسول العباس هنچو وتاري وتي سيد نفرها فداداته ياك چيشا هر بگوشته هر کسا فدانيسته بيسوينيسته ليكا گوانگزا آي فدا 10 نفر چه مدينة چوكان درس بدا ليكا گوانگ سوج بدا 10 نفر تو ليكا گوانگ سوج دا تي آزاتيه زيد بن ثابت رضي الله عنه صحابي يقول ما هم دا تعليم لكا قوانق مهمي جاقها سيكتو 10 نفر مدينة شوكا هركس لكا قوانق سوج بدا چشمارا اشيها آزاته اي 4000 درهم مدى يجاقها ياكي كهمي مردما نامني عمير بن وهب جانقا هورا چوكي قراق بي كابزي بي همدا عمر بن وهب نشتا مكة هني واي وات صفوان بن أمية بن خلف همي همدان كوشاك بينا صفوان وات أمية نشتا همي وات مردمان كوشاك بيتقا مدينة كابزي بيتقا هني رسول الله قوما وات وتا واشتي عمر بن وهب صفوان وشي زندگي فايدة چيه هني ما شما زندگي ما شهري مردم كوشاك بيتان فدان كيا كوشتا ما مردمان وشي صفوان وشي من بيت أمية بن خلف دراهم مكة نامدارية مردمية سيرترية مردمية بلال سياهية حبشية همشي بيته من بيتا كوشي نه ما چطور عندما مردمان بچاره چطور مردمان دیوانه بننده هر کس که تنگ وشي تبت كيا كوش ما وشي همي حبشية من بيت همي چمپل میچی بوهاینیه ساد نه چمپل می سادن چمپل بندن شس عنال گوشتی همین چون من پیت شس عنال کیمتینیه یه بلالا بیت من پیتا بکشی نه وراندا عمر بن وهب گوشی بچه هرب منا وامبر ما بيتين ومن چوك كسان ما بيتينا ما هني شتو محمد كرا
ما رو محمد كشو چطوری کشه گوشی من هنی ما گوشون رما و چوک واسطه اشتگو لما آتکگو و چوک واسطه لوٹو و چوکا بیچاره ما لوٹو و چوکا فدا بکنو مفاوضه کنو چنچو لوٹه چنچو نلوٹه همه ساعت جنو کشونی بس ما وام دارم من چوک درو کسانی نه صفوان گوشتی بیچاره صفوان عمر اشکن تی وام هر وامی هستیم تی وام دیوک منو تی چوک چمن زندگون تی چوک من چوکا ساکن ये सफवान सख्त सेठ है उमैया बिन खलफ जो हम वाहिद मुसलमान भी 2000 इस पर रसूलुल्लाह ही दा हम वाहिद मुसलमान भी فتح مكة ना فصفوان قشتي شوك من قومة تيوان من سرايا قشتي أشاب من توي هيك كس نظام يهبرا ظاهر مكة ما وتزهما زيرون وتزهما تيز كانوا وتزهما دقي زهر بير كانوا هربا كلا بالله محمد بالمري وياها برا تشير بده ما توت هيك كاس وشتي خلاص شيء هو اشتري داتك بيسوي هم مصروف دا هرج دراتك وتي زهمي زو زهمي تيزكو سامي بيركو زهري بيركو دراتك عمر بن وهب دراتك شو مدينة هنشو مدينة آت كرسي صحابة نشتغا عمر بن الخطاب نشتا همي قصة كارن جنگ بدر قصة آرقايا آت عمر بن وهب رسيت عمر بن وهب آت كرسيت ديتي زهمي عمر بن وهب زهم بسته ديما نچو جنگ دابا جبتي وشتي يبچا مردما يه مستر شيطان همشين مكه شيطان مسترين شيطان ياكي چه شيطانان مكه شيطان همشين جبتي هات گورجي گرفته تو چی آت که گیدن تی مقصد چی تی هدف چی بگوش بشیم مقصد چی ما آت که گوتی براتو و چوک واسطه ما لوٹن چوکا چارو چوکا گوشمارا گوشون چنچو لوٹه چنچو نلوٹه وشي زهم ترى پرچه گوره وشي من زهم چیه زمان کایم مسافر یا من مجبور زهم بزیرو شي زیر زهم زیری پشتی مکه چپی کم بندیتی زهم نه روت رسول الله كرا قشت يا رسول الله عمر بن وهب هم شيطان أتكا قشت بلي كايتن هندي رسول الله ديما بدأ دو أنصار عمر ياكي ينمك دنديني ياكي يغنمك قشت بچا كلا داستا سريني بدارتيش يا شي مزانو شيطاني نه فرسول الله جوستي كان قشت عمر تو چي أتكا قشت ما أتكا يا رسول الله محمد عنا قشت يا رسول الله قشت ما أتكا وچوك واسطا چوك كابزين شما داستا ما لوتون چارني یا شما چیه گوشه آزادی کنه پیسه وی لوٹه نلوٹه ما همشي هات که همه هبرا گوشته بس همه هبرا هات که گوشته ها علمه یا عمر گوشته ها علمه تیگه من هبر چه گوشته چه یه زهم تو پرچه بسته شهری سرا گوشته یه زهم چه پایدم چه درد برای یه زهم مارا شرطرین زهر میگون بیتا جنگ بدرا زهم بیتا تیر کمان بیتا رمح بیتا نزان چه بیتا ما درد وا یک زهمی من درد وا گوشته یا عمر تو صفوان ننشت حجرة شما نقوى تو نقوى هربا من وام مبيتين من شوك كسان مبيتين مروا محمد كشون وتزهما تيز كنو زهري بير كنو ها روهم ودان كشني تو چي هبر نكو تو صفوان وشت يا محمد والله قسم بخدا من صفوان بدك هيك كسور نبيته هيك كسا يهبر ناش كتا جوز الله ما پیسر ما گوشته محمد تو دروغ بندیه ما حتی هر خبری گوشته ما ترى دروغ بسته لكن من قسم بخدا ما ایمان کرون یه خبر هنیتی خبر راسته تو رسول الله الله ترى سبحانه وتعالى کامیاب کو جنگ بدره چمان وقت مادی ما چنچو قدرت مرد بته ما شکست بته و بعدن یه خبر هیچ کس نزان جز من و صفوان چطور ترى آد کرسه یا رسول الله يعني باز جنگ بدر توقع رسول الله باز خبر داتا صحابيان نا الله قوش رسول الله قوش إن الله وعدني إحدى الحسنين يا قافلة يا ماشما جرين يا جانغا ما كاميابي جانغا كاميابي بعدين جانغ بيسر شروع رسول الله صلى الله عليه وسلم آتك هم واحد درو مردم برابر بيتا وادي كتان تبليغي كتان صابر كان هركا صابر كشاك بي جنة ترى رند آتك رسول الله قوشتي بچاره یه جاگاه اشاره کو زمین سرا یه جاگاه امیه کشک بی رو پدن ودا اشاره کن قوشتي ابو جهل اید کپا کشک بی رو تن ودا قوشي یه جاگاه فلانی کشک بی راوی حدیث قوشي جاگ هلاس بی مشو چارت برابر هما جاگاه رسول الله ودا استشاره کتا
همي جاقا هي مردم كشاك بيتا. فهي عمر بن وهب قصة هنتينه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وحي هستين شاء الله ترى وحياتك. فإشاريك واشتي بنا قسمين بخداي يا هبرج كسل زانتا جوزا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا رسول الله من إجازة بدأ مرة مكة ما شمارا باز أزياد كتا ما مسلمان أزياد كتا هر جاقا ما مسلمان أزياد كتا همودا وشتون دعوت كانوا تبليغ كانوا إسلام. همي وحدي دراتك عمر بن وهب صفوان بن أمية هنچو گنه خوشحال مردم کایا مانت صفوان تیپت کشک بی و پیسرتو مرچا گندم مت ساکت خوشحاله تی رو واشه گوشی شما صبر کنه دروت سیر وچ هنچه حبری واشن که شما رسی شما ود درو من دابا خوشحال بی چی بتا گوش مهنی پاشکی نکنو رنده صبر کنه حبر شما رو وط رسی ای مقصد کجا حبر؟ همي قوشي يعني همي عمر بن وهب رادات رسول الله قوشي صبر كنا شما درو خوشحال بي دو سر وچرات هن شما رو واشي بريكه شتي كنت قوشي نه يا برا مظاهر نكون هني تي هبي هبرا وشتي تشير بده نا ظاهر مكه راندا قوشتي ترى اجازه پدر رسول الله توارجا قوشتي يشي چوكا آزاد بکنه يشي چوكا بي فدا آزاد كده وچوكي زو شو مكه مكة شو هانشو آتكرا صفوان قال ها عمر توتيكو وش أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. صفوان زاد قال أجي وش من ترى راهدا تشي حبرية تمام دراهم مردم من بشارة داتجا واشي حبرية كاته توشته مسلمان بته وش ما هني ما شتو ما مسلمان بيتو ما هر جاگا ما هني هما جاگا گو اسلام دشمنی کتا ما هني وشتو اسلام دعوة کنو شما نگنده چمان وقت الله سبحانه وتعالى يا رسول الله چتو کامیاکو شما نگنده ما چنچو نفرته وات سلاحا مالا ما شکست بته شما نگنده رسول الله صلى الله عليه وسلم هر حبری کتا هني راست بیگه شما نگنده شی دین دیمارا وگه شما نگنده شی دروگ نبندی پرچه ایمان نیارچن پرچه اسلام نیاریم باشما نه عمر بن وهب شروع کو تبلیغ اسلام فهنچو بازين وقعي بتشايشان هم كابزيان يكي العاص ابن الربيع عاص بن الربيع كيا رسول الله زاماته بيب زينب رسول الله شوكي ما كه هجا هجرتنا كتا ابو العاص بن الربيع غي لو واجهه أسيرة كابزية هم أسرات وكايا فبيب زينبا راهدا فداء أي واسطة راهدا فداء چه 400 دينار لوटे كچي راهدا هما هار كي هارة بيب خديجة هارة يعني ميكا زورتقا زينب أي شوكا همي هاري راهدا من مرد فداء كمي فداء رسول الله داسته دا قشت يا رسول الله يه ميكا فداء فرسول الله بدأ توارجه ما مردم ميكا أبو العاص بن الربيع أي كابزي بتا وش هربة تولوته أبو العاص واپس كان بفداية شارك وش منا بفداية ما نقبله فأبو العاص رسول الله ويلك وها سهراني دا وش تبري هن سهرة بيب زينب بدا بس ياك شرطي بيب زينب راه دا مدينة بيب زينب راه بدا مدينة بالك مدينة راندا أبو العاص شو بيب زينبي راهدا جهمي أسيران همي كابزيان شما جوسكو مسلمان بتا جوسكو جهمي كابزيان باز مسلمان بتا پرچه مسلمان بتا ديت معاملة رسول الله معاملة رسول الله صحابة معاملة رسول الله قواشتي شما كابزيان شما أسيرة شما داس جيرايا شما لوغايا إشان سرم واشين شري معاملة بكنية معاملة شدينة وشي راندا صحابة ورق شي بتا نابتا وبري نغن بتا وشي آرتغا نغن همي أسيرة داتغا واتمي ناي وارتا هي أسير عجيب بتا وشي شما نغنا كاري مارده ما شما دوشمن بتا مادرات كي شما كوشغا نشما ننده ناورق واشته هو مار رسول الله صلى الله عليه وسلم واشته أسيرة شريم قوما معاملة بكنه بدأ أسيران دي تهمي مسلمانان لوغا
شان أخلاق دي، شان دين دي، شان نماز دي، شان قرآن وانا قرآن تلاوت كنا شمان وتدي شان توكا بازي نفر مسلمان بي. أبو العاص بن ربيع رسول الله زامات مسلمان بي. العباس بن عبد المطلب مسلمان بي. أبو عزيز مصعب بن عمير براته مسلمان بي. بازي شان مسلمان بيتا بس لهتي شان مسلمان بي وقواش لي بلي ما مردم ما بولان ده ما مردم سيتان شو ياكي وليد ابن الوليد ابن المغيرة خالد بن وليد براته مسلمان بي قواش لي شاتا مسلمان آزات قواش إنا من آزات مكني ما هما واحد إسلام كارو بلي من بيسوان بداية شت سيتان بيسوان بازها بلي إسلام دو برا قوات بي ياكي بيسوان ده مسلمانا دو ميران ما مسلمان بو فشان بازي مسلمان بشهم أسيرة لكن بيسر فدا كنجا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحابي هنشو جوست كتا أول برا أسير مسلمان توكا نبيتا جيل نبيتا إسلام توكا جاقه نبيتا يجيل دي شرطان يجتا هركس أسير هركس وتلوغابو لاتي مسيت توكا باستا مسيت توكا يركتا دوسا حارس يركتا فرسول الله بيسر جوست كتا الصحابة ليه أسيرة ما تشتوكنين كي أبو بكر رضي الله عنه قوشت يا رسول الله من هبر همشة إشان ما فدا زيري إشان قوشين ما إشما وتحربا وتمارد ما الوتيف فدا بداية بيسو بداية وتمارد ما بزيري وراندا يه بلي كافرة ما تيا ما مردما پدا همه فدای هر ما بزینن یه فدای می واسطه چیه بی کمک بی اسلام توکا کمک بی مسلمانان واسطه کمک جهاد واسطه کمک ماشتگن جنگا مرا زهم نبیتا مرا ابس نبیتا مرا هشتر نبیتا وما شما فکر کنگن یه اسلام دراهن دنیا برسی یه مال ما شما زیره قوت ما واسطه پدا بلکه یه چیه با مسلمان با يا رسول الله بلكي مسلمان بتا هربا يا مسلمان نبتا شان شوك مسلمان بي فأبو بكر هبر همشا عمر قوشت يا رسول الله من هبر دقيري قوشت چيه وش تمنى إجازته ما فلان يكشو إشي بارتي إشي نازك تري مردم عمر بن الخطاب وشي فلاني إشي من سيادة ما إشي أمان كشو وعلي بن أبي طالب أبو قاش عقيلة كشي عقيلة أي براته مصعب بن عمير أبو قا أبو عزيزة كشي أي براته باللي زانك بي مرشي قدر كافر بلزانه اسلامي خلاص ديگرانگي شما ديگرانگي فهم هركس مشوره لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كي مشوره يزو ابو بكر مشوره يزو قبولكو ابو بكر مشوره راندا قبولكو وشتي فدا بكنه هركس بولني مثل تعليم بدا كان قراءة كتاب واني ولهتي رسول الله آزادكم هماش مازانت بيبولا شو ابو العاص بن ربيع عمر بن وهب شوك مسلمان بي عمر بن وهب فهت هنشو آزاد كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات قرآن نازل بي الله سبحانه وتعالى واشتي أولي جنگا أولي جهادا بايد شما مسلمان ميتي فدا مداتينا أولي جنگا بايد فدا مبتي لكن الله سبحانه وتعالى راندا واشتي فإما منا بعد وإما فداء راندا الله سبحانه وتعالى قوشتي هرب شما قوة دار به شما ملك به شما حكومت به شما وادي تصرفات بكني هرب شما زاني فدا شر فدا بكني هرب شما زاني منت شرطره منت بكني بيه فدايا شما هرب زاني شان قصاص واجب قصاص بكني راندا شما را آزاته فاشي مقصد همشي جنگ بدر اسرا هلاس بي نهمی دابد راهم اسرا هر کشوت ملکا چایشان بازی مسلمان بی واپس آت که مدینه اسلام ایمان آرد گو مسلمانان امراه بی گو مسلمانان جهاد کو فیه غزوة بدر يه عظيمين غزوة اسلام توكا مزنية غزوة اسلام توكا الله سبحانه وتعالى ياك روتي عظيمين روتي نامك يوم الفرقان فرقان روتي يه قصة بدر نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.